گفتوگۆی زیاتر دەکەین لەم بارەیە با میوانداری بەڕێز ڕێبەر هەبوون شرۆڤەکاری سیاسی کا بە سوپاسەوە لە ئەڵمانیەوە لەگەڵماندا میوانە. کاک ڕێبەر ئەردەمیتە باش سوپاس بۆ ئامادەبووناتە. دخوازم لێریناتە بزانم لەسەر ئەو ڕێکەتنە کو لەناوبەرە هەسەدە و حکومەتە دیمەشقێ هاتیە ئەنجامدان. ئایا ئەف ڕێکەتن بڕاستی ئەو گومانن کو لەسەر هەبوون لەسەر وەیەکێک و ئەف ڕێکەتن بڕاستی وێوەرە ئەنجامدان یعنی ئەو خاڵن کو تێدا هەیە بڕاستی وێوەرە ئەنجامدان یان نا؟ دەستپێکێ سلااوێن ژوارە ئەو شتەمەکەوانن گەلێ کوردستان بەێ دەستپێکێ ئەم بێژێن ئەو هەفکردن پر خاڵن خوا نا ئەم بێژن زەلالن خاڵن بگیشتینە وەکێ هەفپەیمانە بەری وێ ئەو خاڵن هورگلیین زرافتی دا نەخویایە ئەم بێژن وەکە میناک لەسەر هەف نەکردنە وێ هژمارە لیواین یەن کو دابەش ببن نابەرە هەرێما جەزیرێ و کوبانیێ و وێ چەند بن ڕەوشە عەفرینێ وێ بڤی ئاوایی بەیاننا ئان ئەم بێژن سەرێکانیە وێ سەرخوا بگرە هەل هەفکردن یاننا دووارێ ئەم بێژن کۆنترۆلکردنا بیرن نفتێ و هەروەها سینور و ئەم بێژن دەرباسگەهێ سیمالکا هین هەن خاڵ هەنە نەهاتنە زەلالکردن یعنی ئەم بێژن خاڵ بگیشتی هاتنە دانین لێ هورگولیên wê birastî zêdena û gelek in. باشە تو دوێ باوەڕێ دای خاڵ هاتنە بەحەزکردن لێ هەنێک خاڵ وەکی ڕەمزی هاتنە نیشاندان هاتنە ئاشکراکردن یعنی تو دوێ باوەڕێ دانینی خاڵێن کو تەنەها بەحەزکرد وەکی کێڵگەهێن نەفتی و وان تشتا هاتنە بەحەزکردن گەلۆ یان ئەوانە شێوەیەکی گشتی هاتیە ئاشکراکردن. تەنێ شێوەیەکی گشتی هاتیە ئاشکراکردن لێ خاڵن wê gelekîn em bêjin hûrguliyê wê gelekin ez nebawerim wê hêsaniyê wê ev li hevhatin pêk were bi taybet niha yê hiştiyê ku em bêjin ev her du şandeye an hin hêzin em ewlehî yê ser ve hikûmeta Şamê bêne Hesekê û herwiha bêne Qamişlo ew heta niha ew di gav hatine pêkanîn bi çavdêriya navnetewî bi taybet ya Frensî ew bêtir îro amade ye bêtirî her dem ku bibe piştgir û gerentor ji vê gavê re. باندۆریا وان هێزên ku te behs kir bandoriya hêzên wekî bêjin Emerîka û Fransa ên gerantor bandoriya wan ji bo çêkirina vê rêketinê heye? Bêguman yani bi taybet Fransa îro rolekî sereke dilîzê bi hevkirinê di navbera her du aliyan Amerîka ne zêde ji ber ku jûle bi hinek ecnîdeyên dervayê Sûriyê her bên bêtir Fransa niha dixwaze rolekî baş bîze weke ku çawa demê raberdû li salên nûdî da garîbo ew rola bilîsta di navbera berdayê û herêma Kurdistanê û ew gavên xurtê avêtin gavên dîrokî îro em dibînin xwastekeke Frensî xurt heye ku bi heman demê li Rojavayê Kurdistanê li rex Kurda statûa wan biparêze û bibe gerentor ji hebûna wê statûyê wê rewşê. باشە کاک ڕێبەر li گۆڕ نەرîna te hese de bi encamdana vê rêketinê yanî qebûlkirina vê rêketinê karekî baş kiriye yan hen xaڵ hene ku jê ragotine bi hesedê ragotine ku em zemanetê didin gerantiyê didin ji bo ku ew rêkevin werin pêşê û rêketin li gor nêrîna te hese de karek baş kir ku ev rêketina kiriye? Bêguman ji ber ku hebûna wê li wan deverên Erebî hebûnek leşkerî bû û ya bû ku heta çaxên hebûna wê li wê derê nikarî bû ew bijardeya civakî bi ser xwebabaniya û ya bû ku gelek em bêjin pirsgirêkin civakî û êlî li wa deverana hene û bixwe jî
بهتری خلکن دبر رقی و دیر زوره آلیگری و حکومتین نهاجی کتنا دناو ناکوکیه گلک شر و پفچون بوا دبرانا چیه بوا لسر پاروکرنا نفته و پاروکرنا تشتین کو هاتن دزین جی خلکی و جوالاتیان بگمان گاو او گاو از بنرینا من بفرمانه که ناو نتوی خاطر بیتوانی نکو بأمبيجن ببيلانه كو حسد خواست بخشي يعني حسد رازي نبو بخالن كل دركتنا دهاتنا دياري كرن هر دو آلی خویایا نرازی بونه لی فشار هاتی سر هر دو آلیان کو رازی بن به پیمانه طایبت ایرو ترکی بیدنگه ایرو ترکی بیجه و کم بیجن سر را خاندنه کو او پیشگیریا به پیمانه دیگه لی بن دا هولا خواه دم پیش دا نیزی پیش و هبه جبو تیک برنا به پیمانه جبر اف پیمان هبونا سازی سرباری به یا خسر مسو گردکه و هروها هبونا حسده وکه خواه تنه با آوائه کی پرگالی آوائه کی شکلی هم بیجن هیکل بواب حکومت شامی لیه راست حسده وکه خواه مایه و سازی ریبه برا خسر شی وکه خواه مانه هم بهیوینه ددمه پیشتا او خالن به پیمانه زلال ببن و عفرین سریگانی گریس پیجی سرخواه بکره و براستیش گراو شاعر و خویایه که هن کسم خیر آلین خیر نخواز هنه کود خوازن به پیمانه دیساجیشی پیک ببن اف دور پیش کرد حتی نها بردوام سر باجای کوبانی هر وها هولدان گروپ سر و حکومت شامی هیا چل آلیه باشوره چل آوائه و هر وها لآلین آلیین کوبانی کود خوازن پفچون جاره کردن دست بيه بكا. بله. وكي تقول هنك خال هنك بن بيكرن ديتن هرش هرش شد بن جارنا الوردا وردا اگر ام بيجن شكستنا في بيمانه في ركتنه اوت شبه مثلا اگر آليه دمشق هرش بكن چقدارن هزن دمشق هرش بكن او ركتن بشكن اوت شبه بعد شرديسان اگر هيك دوباره دست بيه بكا بنارينا من في جاري پیمان هي هاتيه این ذکرن تام صد ناشکه لوی هن هیزن هبن الهمبر به پیمانه راوستن و لسر بینگاها کو او سازین لشکرین حسده بون بشکی جه حکومته و او جی ریجی راوکه کو ایریشی کسن یان آلین کو ناخوازن هیمنی آرامی لبر چیر به و افجی و لامپه که کس حسدی ور بگرج آلیه هر بندیان آب نتوی کو او چکن کو نهاتن بکار آنین جبلی دستورا احبال بندیان آب نتوی بین بکار آنین هم برفان آلیین کو دخوازن آرامی تیک بدن هر وها جیشی یعنی اگلک داخلانیش آلیه امریکا هاتیه کو داعش جاره کردن بجیم بویا و از باورم ویلو و تبگر داعش دم پیش تا و هر زیده تر بکن لگور ام بجیم پیش هاتن داویه برچاوی ما داعش و فرتر ببا و هول بده جی گلک اپراسیون تقاندنه لندبران چیه بکن افجی دبن نیشانک خورد جه بگرا داعشی تخوازم نرينا تبزانو لسر تيكال كرنا هزن سوريا ديمقراطيك وهروها دمشق أبا تشاو تشبه لغور نرينا تا اف باوردنا برا هردو آليان دا تشي ويجوكو إذن هسد تيكالي سباي سوريا ببن يعني أو پشتی او شرکو هات شکرن او دزدریجی هات شکرن خلق کشتن دزدریجی لترمن شروانان کرن پشتی وان همو بویران او باوری هی کو هر دو هیز بشوکی آرام بشوکی نم مشکلت دابه تکالی هفدو ببن راستی وکا باوری تشتکی نابه باوری نابه هر دو آلیان دا نینه
نبها نوبرا حسدي وحكومته ونبها نوبرا حسدي وهذا فستاري ناشي اجتماعي بسرب السويدائي ليه هن خواستن آليا نابنتاوي هنا كو شعب السوري بتشي آوي بتشي رنگي به راوستاندن يعني ام بيجن او بن بيكرن كو تشي دبن حتى نها تشي دبن دبرن تشيل دبرن كردي تشيل سويداي تشيل برآبي ليه قال خاصة نابنتاوي خورتر با و هر دو آلیان وكا آغربست يعني او پیمان كو تشي دبن حتى نها و اوائي آغربستن لشكرينه يعني ام بيجن نها ين كو تين شاندن كو جالي حكومتين نه بخوش درعای نه چه باجار درعای تایبتن چه ما دورن چه ما نل جدیرین رقش بر او کسان گروپن سر و ارتشان اجتماعی سر با ترکیه و یه حسباندن سر حکومت جولانی وانا وک مرج جالی حسابی کووانا و قط نون دبر کردیش بر وانای ایریشیه دکن نهاجی و بریش ایریش دکن جبرويجي يعني نقاري ببيجي باوريا كتام يان باوري او آليان دلوينا بيهتر او فشار النابنتاوي حمي آليان فشار كسوان كل الهبوار برنج كي جرانكان الهبوار لي ام حمي زانت كو آليان آلية بردوزية دوري هبن وج آلي كو حد نابرا واندا غلط تفچون و كشتن و يعني بن بيكرن جيبي نخواستم او بن بيكرن كوج آلية حكومة شامل سر دبرن كردي و دبر درزي و دبر عملوج گلک سپاس آخواتن لسر باوری براستی ندرو زبید گلک سپاس برز ریبر هبون شروکاری سیاسی کوج آلمانیا بمرا گلک سپاس سپاس خوش ارشاد و بختور